Reka twongere tubifuriza ibihe byiza kandi bakunzi ba Biza TV Rwanda. Turi ku mugoroba w'itariki ya 12 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024. Turi kugana ku musozo w'umwaka. Impamvu usanga kenshi haba ari impinduka zitandukanye yaba muri politike, mu buzima bwa muntu muri rusange. Nyuma y'uko rero nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atanze itegeko yuko abapolisi cyangwa se ofisi bajya kuri 35 birukanwa muri polisi, ntabwo byagarukiye aho ngaho gusa, ahubwo akanya tuvugana nuko abagera kuri ba ministri babiri bose perezida Kagame abirukanye mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda cyangwa se Reka twongere tubifuriza ibihe byiza kandi bakunzi ba Biza TV Rwanda. Turi ku mugoroba w'itariki ya 12 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024. Turi kugana ku musozo w'umwaka. Impamvu usanga kenshi haba ari impinduka zitandukanye yaba muri politike, mu buzima bwa muntu muri rusange. Nyuma y'uko rero nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atanze itegeko yuko abapolisi cyangwa se ofisi bajya kuri 35 birukanwa muri polisi, ntabwo byagarukiye aho ngaho gusa, ahubwo akanya tuvugana nuko abagera kuri ba ministri babiri bose perezida Kagame abirukanye burundu mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda cyangwa se muri guverinoma y'u Rwanda. Nitwa Eric Nshimimana. Wikomeze kuri subscribe ukoresha kubiganiro tukugezaho bya buri munsi aho waba uri hose, ibyo wabonyuramo byose, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Congo, mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari mu rusange, cyangwa se namwe mutumva muri za Central Africa, bari South Africa. No kuri ndabakunda ku makuru agezwe. Ikiraka kanya rero niki kiri kuvugwa muri aya masaha y'umugoroba ku isaha 12:16 nibwo inkuru yasohotse mu gitangazamakuru cya Bwiza Akadomo ko mu gifite umutwe ugira uti nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yirukanye burundu abaministri bagera kuri babiri. Perezida Kagame rero Paul Kagame yirukanye burundu muri guverinoma y'u Rwanda Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc ndetse na Janine Munyeshuri bahoze ari bamwe mu bagize iyi guverinoma. Ku wa 25 rero Nyakanga uyu mwaka nibwo bwa mbere Dr Mujawamariya wari ministri w'abakozi ba leta ndetse n'umurimo yirukanwe n'umukuru w'igihugu muri guverinoma y'u Rwanda. Minisitiri rero w'intebe Dr Edouard Ngirente mu itangazo rimwirukana yasohoye mu izina rya perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko kwirukanwa kwe gushingiye ku byo agomba kubazwa cyangwa se ku byo akurikiranyweho. Urabizi rero nigize kubabwira ko muri ubundi gira umuyobozi cyangwa se umunyapolitike nabwo urubanza runaka cyangwa se amategeko y'urubanza yemerewe kugufata ngo burane mu gihe ukiri mu maboko ya guverinoma cyangwa se ukiri nk'umuyobozi runaka. Ariko iyo umaze kwamburwa izo nshingano n'ubwo bubasha rwose nakabuza urwego rw'ubugenzacyaha ndetse n'imanza cyangwa se n'inkiko zitandukanye zigosohorera impapuro zo kuguta muri yombi ukaba wanafungwa bitewe n'ibyaha ukurikiranweho. Ibiriro bya minisitiri w'intebe ntibyigeze byerura ngo ubisobanure amakosa minisitiri Dr Uwamariya yakoze, gusa amakuru avuga ko ibyaha akurikiranyweho yabikoze akiri minisitiri w'ibidukikije. Munyeshuri we wari umaze igihe gito cyane ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yirukanye ku itariki ya 3 Kamena mwaka 2024. Itangazo rero rimwirukana ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente warisohoye mu cyimbo cy'umukuru w'igihugu, n'ubundi ntigigeze naryo risobanura niba hari amakosa uyu mugore yaba yarakoze yatumye perezida Kagame ahitamo kumwirukana burundu muri guverinoma y'u Rwanda. Hagati aho kandi iteka rya perezida ryo ku wa nomero 073 ryo ku wa mbere ryo ku wa 11 ukwezi kwa 11 2024
rigaragaza ko Dr Mujamali yirukanwe mu buryo budasubirwaho ku mwanya wa nka minisitiri w'abakozi ba leta ndetse n'umurimo muri rusange. Umukuru w'igihugu kandi yagize ati twebwe Kagame Paul perezida wa Repubulika dushingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo y'116 dutegetse ko Dr Mujamali Jean d'Arc ndetse wari minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo yirukanwe mu mirimo ye yarashinzwe. Niteka kandi ryatangiye gukurikizwa ku munsi ryatangijweho mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda, gusa agaciro karyo kakaba gahera kuwa 25 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Ayo mategeko rero abagenga yo kwirikanwa burundu uko abagize muri guverinoma y'u Rwanda cyangwa se n'abandi babakoze ibyaha bitandukanye. Kuri munyeshuri rero mukuru w'igihugu yagize ati twebwe nka Kagame Paul perezida wa Repubulika y'u Rwanda dushingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo y'116 dutegetse ko madamu munyeshuri Janine wari umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari muri minisiteri y'imari n'igenamigambi yirukanywe mu mirimo ye yarashinzwe. Munyeshuri rero yari umunyamabanga wa leta muri Minicofine kuva mwaka wa 2023 mu kwezi kwa Kanama konyine. Mbere rero yo kujya muri izo nshingano yari umuyobozi ushinzwe igenamigambi muri kaminuza y'ubuvuzi bwa Global Health Equity ndetse akaba yari umubagize inama y'ubutegetsi y'iyo kaminuza. Munyeshuri yabaye rero kandi umuyobozi wungirije w'inama y'ubutegetsi ya Cogebank PLC ndetse n'indi mirimo itandukanye. Naho Dr Mujamali rero ku rundi ruhande usibye kuba yari minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo yabaye na minisitiri w'ibidukikije kuva Ugushyingo umwaka wa 2019. Mujamali kandi w'imyaka igera kuri 54 y'amavuko kandi kuva mwaka wa 2003 yagiye ahabwa indi myanya itandukanye muri guverinoma y'u Rwanda irimo kuba minisitiri mu biro bya minisitiri w'intebe ushinzwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango ndetse kandi uw'uburezi umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye ndetse kandi na za ambasaderi w'u Rwanda mu bihugu by'Uburusiya ndetse na Belarus. Rero bikomeje kuba muri mpinduka ya guverinoma y'u Rwanda muri imyaka 5 aho mwe bagira bati iyi guverinoma kugira ngo uzabimo n'indyankurye, abandi bati ibintu bishobora kuba byakomera kuko iyi guverinoma y'imyaka 5 ishobora kuzaba abayisigamo amaboko cyangwa se abadafite gukora cyane rwose bakazaba bahasiga ibyabo. Nitwa Eric Nshimiyimana, ukomeze kuri subscribe ku biganiro tukugezaho bya buri munsi. Nibikunda ukomeze kuri subscribe kandi ibiganiro byacu nakazaza naho butaha.